ninde ntunze mu murima wanjye dore hari benshi bazimiye genda ubamenyesha ubuntu bwanje mana yanje ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje ntegeka ubu tuma mwamubundi imbere yawe umuntu w'Imana yaravuze ati genda cyo nishoboreye ariko ashuhijwe n'umuriro ati mana none uzundume mana yanje tegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje tegeka ubu umama mubundi imbere yawe hari abantu benshi bazimira batamenya umwami Yesu Kristo muze tuje kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu mana yanje tegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje tegeka ubu tuma mwamubundi imbere yawe igihe cy'isarura gishize abakozi bose badataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanje tegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje tegeka ubu tuma mwamubundi imbere yawe hari abantu benshi bazimira batamenya umwami Yesu Kristo muze tubabwire inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu mana yanje tegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje tegeka ubu tuma mwamubundi imbere yawe igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanje tegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje tegeka ubu tuma mwamubundi imbere yawe mana yanje tegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro mana yanje tegeka ubu tuma mwamubundi imbere yawe haleluya